Muraho neza murakaza kuri One Frank Crash. Ntibibagirwe gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tujye tugenda tuguhereza ibiganiro n'amakuru bitandukanye. Mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yagiye muri Pakistan muri gahunda zijyanye no kuganira ku guhagarika intambara, Donald Trump yavuze ko Iran igomba guhamagara ubwayo abi Washington DC ikagaragaza ko ishaka ibyo biganiro ko bibaho. Ibyo Trump yabitangaje mu gihe yanze kohereza intumwa za Amerika mu biganiro byagombaga kubera muri Pakistan. Nyamara Minisitiri Abbas Araghchi we yari yageze. Kandi Trump mu kiganiro yagiranye na Fox News yatangaje ko niba koko Iran yifuza kuganira cyangwa se yifuza ibyo biganiro ishobora guhamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabivuganaho. Trump yabivuze agira ati niba bashaka kuganira bashobora kudusanga cyangwa bakaduhamagara, urabizi ko hari telefone, dufite umurongo mwiza wizewe, bazi neza ibigomba kujya mu masezerano, biroroshye, ntabwo bashobora gutunga intwaro za nucleaire, niba atari ibyo nta mpamvu yo guhura. Ibyo Trump yabitangaje mu gihe yaganiraga na Fox News. Iran yo yakomeje kugaragaza ko gutunganya uranium ari uburenganzira bwayo kandi ko idakeneye kuyikoresha mu bikorwa bigamije gukora intwaro za nucleaire. Ikindi nubwo hari agahenge kugeza ubu nta kintu na kimwe kimeramenyekanaho ku guhagarika intambara Amerika yatangije kuri Iran. Intambara yatangiye Iran yatangiye ku wa 28 Mata igwamo abantu benshi harimo n'uwari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei. Kandi Iran nayo yakoze byinshi mu kwihimura birimo kurasa ku inshuti za Amerika zo mu burasirazuba bwo hagati no gufunga inzira ya Hormuz inyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. Ibi bikomeje gutuma ubukungu bw'isi bukomeza kuhatikirira, kandi murabizi ko ibintu byinshi bikorerwa ku isi akenshi bikenera peteroli, ariko kugererana n'isaha nta maganiro cyangwa se nta kintu kijyanye no kuvuga ngo intambara iri buhagarare barashyira hanze. Mu gihe Iran yo ikeneye ibiganiro, Trump yavuze yuko bagomba kubahamagara cyangwa se bakabasanga, gusa ibiganiro ibyo ari byo byose bagirana ngo ibintu bitarimo gutunga intwaro za nucleaire ntago Amerika ibishaka. Kandi mu gihe Iran yo yakomeje kugaragaza ko gutunganya uranium yabo ari uburenganzira bwabo kandi batagamije kuzikoresha ibitwaro bya kirimbuzi bizwi nka nucleaire. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uze kubona andi makuru cyangwa se ukomeze kuzajya ubona update igihe uzikenereyeho. Iyi ni Frank Crash, njye wumva banyitaga Frank. Bye, ndabakunda, ciao.